Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ita agundaway, isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti seryeta yo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasat iti biyang. Ay, oo na yun, Manong. Kita ang manday tarupang. Uray ka lang imisit ka po iti init. Di nakmat ang katawaan, ading. Kasla nga hindi ka nairwam iti trabaho dito italon. Para sa akin ka man iti pitak. O di ka pa'y lagtal na. Ala, saanin Manong? Ay, nagpudot. Antay pa agmirinda. Day tati pagalisto, Manong. Ti agmerienda. Agbati ka nga, Rod. Oray saan ka agmirmerienda? Diyak kayat ti agpalugi. Ay na, da kayo at talaga anak ko. Mala, umay kayo kit din, tain tayo pa'y agmerienda. Kun intayo pa'y aglinong, tani, nakapudpudot ti darang tinit. Saan amaw-awatan ti panawan? Makatudtudo itay bigat. Ngamita, nagpigsamot tan tinit. Kasla ni Manong numaminsan. Napudaw. Angam numaminsan mat. Nangisit. Anya, tila sasawamot, Jenny. Gusto daytan. Madamdama, aga pa kayo. Ay, nagpudot talaga. Climate change nga rod, nanang. Isu akas to'y apabaliw-baliw ti panawan. Ala, wanan anak ko. Umay kayo din. Tadyak mutlaam mo day ta climate change nga ibagbagam. Talaga asutil dagiti anak talakay. Di daagtal na. Tila ibagbagada ng runa ni Jenny. Nakalablabid. Kasta talaga bakit? Tababae kat nga ron. Sa bagay matkit di alakay. Ay, nakarkaro siguro no simurot dagiti kakabsat da. Lakit di Ang mga nun na ariwawa da una hindi ito'y talon. Ang mga nun da itapay agay-ayayam ter aramidin da. Adi na kita agapas. Wen nga rod lakay. Nasaya at mat, tadi da impilit ti simurot. Nga maragsakan takas tada bakit? Amuda ti tumulong. Wen nga rod lakay. Dakkel mo't ati maitultulong da kadata. Wen sapay kumata na salon at daka na yon. Tapno awan ti parikot. Dayawag man nagiti putot mo pare. Abay pare. Wen gaputan nagagit da. Amuda kayo at tulungan. Sapay ko mga rod, tadi dagbali yung tundo dakil dan. Dahil tati dakil na pagyamanak. Saan mo't siguro pare? Basta di kay agsarday amang bagbaga kadakwada. Sa bagay Ada kada tayo naganak, no kasano tayo adisiplinan na gitanak tayo. Uwan pare, iso adayawin kayo. Gaputan na saya tiwagas yun ang padakil kadagiti anak yun. Ngam dagiti putot ko. Ay, yakam mo. Ispolda. Narwam da unay ang maitid amin na kayat da. Di yung amin idarwaman pare. O rejak itolok amin na kayat da. Awan mo ti maramidak. Gapota konsintidor ti inada pare. Dito ti pare kot. Di ka mapupawan ng tinamnama. Ipakaawat mo iti asawam, asaan kumanas kan nga itulok amin na kayat dagiti anak tayo. Manong, urayan nakmat nakaparparta kamat na. Kabaliyo sama tinaginawandakan ka. Anya, agpapauray ka lang arudan. Kastape lang ti bagam. Ala, saan nga rudan? Basta, urayan nak. Ala, wanan. Di ka na agbayag-bayag. Ang mga numaladawtan. Ay, naglugan ta ko mga minan iti tricycle. Sakat nagadayo ti pagadalan. Awan pa yung ti pagbayat ay ti tricycle ading ko. Iso nga nusan tan ati magmagna. San abali? San laang mat adat ti magmagna amapan iti iskwilaan? Wan matkit di Ngam Nagdagsan ti hambag ko. Nagadumat ngamin ti notebook tayo. Nagre ka talaga. Mala, yig mo tadad dumanotbook mo. Tas akong ti mangwit. Agyaman na, Mano!
Kasano pa'y da ito'y. Agpaspasugnod ti anak talakay. Tapay ka na, bakay. Kunak ngamin, asaan tapay ang makagatang iti kayat na abistida. Kam nagpasugnod matin. Ay nabakay. Dayta nga min di bagbagak itiking ka. Asaan ko mga amin nakidawin da kit itid mo. Tani, sa balin ti pito na kadakwada. Ay, uwan nga ron. Agbababawi akon. Ay, Pasensya kan lakay. Jack dimngag kan ka edi. ala, bayamon bakay. Kasaritak ti anak ta. Ng pangasim ha. Tadi mo kumaida panuynuyan na kanayon. Tani, makita mo itin ti ugali da ita. Uwan lakay. Ikarik na ita. Nasayat no kasta bakay. Takita man di puto ni paridani. Amuda ti makontinto iti adda kadakwada. Gaputan na sayat ti na may anda paridani anang disiplina kadakwada. Bakay. Sir, pudno nakidinanog ka ijidalan? Tatang, Ibagam ti pudno. uwan tatang. Apay nakidinanog ka? Saan ka diya kanayon nga ibagak? Adi kay makiap apa? Inbalang da ngamin dyakan ka nagtatang. Iso abi na alas mo tan animanong ko. Anak ko, sana nasaya ti makiap apa? Kanayon mi nga ibagaday ta kada kayo. Nag-uuyong da tatang. Din sir, Jenny, jaket ang maulit dito Tanwad naman nun madamag ko anak apa kayo. Bautan kayo. Uwan tatang, saan min nga ulitin? Agsangsangit dagiti anak talakay. Bayam ida bakay. Tapno maamiris da. Asaan anasayatin naramid da. Uwan lakay, ngam kasla nakakaasi damat. Saan ko naktumay? Panang disiplina. Iso asinaplit ko ida. Napanda ki imbalangan, di kang kananti kaadalan da. Ay, amo pa dagito nga ubing. Nakurang nga talaga ti panunot da. Wan bakit? Ngam san anas kin abay-bay anta, day tangay naramid da. Tamang ano ipagarob da, ahusto, tinaramid da. Uwan lakay. Gan may sa kababain ka ni paridani. Nakataltal na dagiti anak da. Ngam pakibiyangan ki din, dagiti anak ta. Ala, makisarita ka kinipari Dani lakay. Agdawat ka iti dispensa gapo iti naramid ti anak ta. Mare, siya akon ati agdawat iti pasensya kan ka. Gapo iti naramid ti anak ko kadag iti anak yo. Ay namare, awan anyaman na dayjay. Apa dagiti ubing. Iso asaan anasgan apakibiyangan tayo ida. No naungtan mi ti maysa, ungtan tayo ida amin. Agyaman ak mare ha. Gapo ta maawatam. Wen mare, bagaan tayo kit di ida. Asaan anasaya at ti makiap-apa. Wan mare, binagaakit din nagiti anak ko. Adidan ululitan ti inaramid da. Uray siyak mare. Inungtan mi ida, gaputa saan mi akayat ang maimulay ti panunot na anasaya at ti agibalas. Wan nga rod mare. Kat ala agyaman ak manen. Awan anyaman na mare. Kat no makita yun to ida, nga adda aramid da amay kaniwas. Awan matdakas na no bagaan nyo ida. Gaputa siyak, ayos lang para kanyak nga ungtan. Wan no bagaan dagiti sabali at tao dagiti anak ko. No adda inaramid da asaan amay parbang. Gaputa amok aparamat lang iti pagsayaatan daday ta. Napakada ko anak ko. Tika na yun abilin ko kada kayo Agsingsingpat kayo, Wen? Wan tatang. Uwan tatang. Hala, tibilin ko. Aramidin nyo, dagiti paramid ni nanang nyo, Wan tatang. Tulungan mi ni nanang. Tapno saan mat ama panog unay. Nasayat. Anusan nyo pa iti agbati adakda kayo iti balay. Tamapanak manggat iti sa bali a lugar. Tapno adda aramatan nyo. Uwan tatang. Kasano bakit? Inakon. Makaamukan kadagiti anak ta, Wen lakay, di ka madanagan. Siyak ti makaamo kadakwada. Alang arudan. Inakon. Wen lakay,
ket agan-anad ka akanayon. Ay, agyam anak. Dakkel mo tinatgadak dito eh. Ada serbi, nga inanusak ti may nakitagad dito eh. Tadamot nawadwad a birok. Ah, kasano pare danay? Agawid tapay ka di ili tayo. Wala. Awang pa'y mataramidin tayo itong bigat. Wani nga rada pare. Hay, imbag man. Tadamit natgadan ta dito eh. Wala nga rod. Ada isang puta iti pamilyata. Kaya usaran pa'y dang iti ubing iti pagadalan. Ay, imbag ka pa'y pare. Ammo dagiti anak mo ti pangruna da agatangay. Talaga anak man da pare. Ngam dagiti putot ko. Ay, kasla di da ammo tirigat ti biyak. Nonya ti kayat da, masapul alain da ka no. Nagbaliwitan to da kita. Ipakawat yung lang kadakwada arumbang at ikasapulang ti uno enda. Saan kahit adagiti paggugusto da. Ay na, imbaglaan ang tadabirok mo lakay. Agbayad dagiti ubing iti pagadalan. Wala nga rod bakit? Umadanin ti closing program da. Wala kay, iso nga adda bayadan da para itimakan inton closing program. Ay kat, bayadam to amin na na. Nasaya at mahit no adda maka na may sagana inton graduation da. Tapno marik namit dagiti ubing ti panagbakasyon da. Wan nga rod lakay. Agpasintro kay man itong bigat. Ingkay agatang iti kabarbaro albado, sapatos, tapno da usaran dagiti ubing. Wala kay, ngam saan ka kadi asumurot? Saan? Ano sampay lang kasi katimang kadwa ka dagiti ubing. Tagsubliak iti trabaho mi. Iso pa iti malpas mi. Tapno makadarayak itong graduation, closing program da. Aywan alakay, nasaya at mat no makadaray ka. Tapno maimatangam ti panagmarcha ni dancer. Kan ti panangawat ni Jenny iti pamadayaw ang maipaikan kwa na. Iso ka no ngamin ti first honor iti section da. Maragsakan ak bakit? Sa bagay, talaga nasaririt dagiti anak ta. Wala kay. Kan nagagat ngamin nga agbasa-basa. Iso nga adot ti maad-adal na. Manong, agpagata nga kadananang iti sapatos kan bestida. Damagan pa'y ano da kwartana. Kasanungan na awan. Ay, wan nga agpaisoan niya. Wala ding. Tama nga no awan kwartana. Isuasan at tila pagatgatang mo. Wana, damagag to. Ngam na ada kwartada. Anya ka diti pagatang mo, Manong. Jak amo. Urayak pa ya. No niya tibaga ti maestraming nga usaran minton graduation. Ah, wan nga agpaiso. Wano, oray saan da kan nga igatangan. Anya, naglalay nga may. No si kalang tigatangan da. Ay na anak ko, dengdenggat ti saritaan nyo. Di kay madanagan. Gumatang tayo iti baro a sapatos kan badoyo. Agpaiso na na. Wen anak ko, adda intad ni tatang yo apaggatang tayo. Yehey! Yay! No-overjoy ka manan. Saan mo? Ah! Ala, huston anak ko. Ingkay kit di agbasa iti leksyon nyo. Agpakada ko, anak ko. Bakit? Nagsubliak iti trabaho mi. Mala, agan-anad ka lakay. Ay, saan kayo ka di adumar ay intong graduation ni Manong, tatang? Matindarak. May sadaytang special nga aldaw para kada tayo. Iso, sana mabalin sa anak adumaray. Urayan da kayo nga ron, tatang. Wen, anak ko. Nandamaan nyo na ita. Agawid sakbay adumtang ti graduation nyo. Wan, tatang. Larod tayo na ko na. Ingkay magumatang ti usaryon. Ada ka ni nanang yung ti paggatang yun. Agyaman kami manan, tatang. Aggraduarin na kita anak ta bakit? Ag-high school dan, inton umay atawan. Wan nga rod lakay. Katay na. Maragsakan ak unay. Gapot nagbalbaliwan ti anak ta babae. Wen bakit?
Dimngag ka dagiti adwa pa magbagata. Iso nagbalbaliwen. Ba nag-apagyamanan taunay? Ay, gusto launay dagiti imbagbaga ni pari Dani. Isuro ang naimbag dagiti ubeng. Bayat a dumadakkel da. Bakit? Wan nga rod lakay. Kas iti anak da, nanakman da nga agpadpada. Wan bakit? Gapo iti wagas da ng disiplina kadakwada. Wan nga rod. Ngam saan abali bakit? Gapo ta nagbalbaliw mo ito dagiti anak ta. Aggraduaron dagiti anak na pare. Ag high school dan. Wan nga rod pare. Masapol, agdubli ti kayod ta. Adun to ti paggastusan tayo. Wala nga ron. Rumbang agsalukag tayo. Tapno maipaya tayo ti pagrebugan tayo ti pamilya tayo. Wana pare, kitagyaman na ka. Gapokin ka, naisuro mi anaimbag dagiti anak mi. Nagbalbaliw ti anak mi abalasang pare. Ah, nasayat no kasta pare. Wan pare, kitdakkel ti na itulong mo kada kami. Kapota inaramid mi amin abalakad mo kada kami. Nawatan mo ti asawak ti husto apan nangyali kada kita anak mi pare. Wala pare. Imbagak lang ti amok ang makapasaya at kada tayo. Agyaman nakmanan pare ah. Oo niya agawit tapay ka di lugar tayo? Wala. Darayan tate pa naggraduar dagiti ubing. Isuro dagiti ubing iti nasayaan, tapno maimula iti puso kan panunot da ti kinaimbang. Papagayam, di yu liwayan adanggan ti may kadwa apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo, gasa iti biyang. Papagayam, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo, gasa iti biyang. High schoolan dagiti ubing lakay, umad-adumat nanti kasapulan da. Wala nga rod bakit? Di mo pa kadanagan dagiti masapsapul da. Gaputa masapulan dagiti ha? Sa bagay, wan matkit di alakay. Tinapat agkat igad dati agadal. Napas nagdamat kit di. Awan mat ti makitak aparikot kadakwada. Sabay ko ma, barang may lapas damat ti kursodan to. Pare, adda iyaw awis da trabaho, iji kabangibang nga ili. Nanyati ko na, mapanda. Wala. Apay kita na dyan kahit trabaho da ita. No kasta nga ro, mapanta intong bigat mo't laeng pare. Wan pare. Naitagat-tigat ko king ka pare. Nagagat ka. Iso akayat ka ngay ayapan. Anyat matrabaho dyan ngay? Kas itisigo da pare, construction. Meta. Alang nga ro pare, dagasin ka intong bigat. Da kayo kadi, jay inayaban ti asawak anag ka po ijay kabangibang nga ili. Wan ma'am, siyak ni Dani. Kahit Arthur mo tinagan ti kadwak. Nasaya at mat tanabiro kanyo adagos ditoy. Wan ma'am, inawagan mi ni sir, hindi da kami di terminal. Awan pa'y mat ti asawak. Saan pa'y anak kasangpuan? Napan nakisarita iti engineer. Kasta ka di ma'am? Wan, kat ano sa inyo nga orayan, tapno makapagpapatang kayo. Wan ma'am. Ala, agkape kayo pa'y ngarod. Kabayatan ti panangururayo iti asawak. Agyaman kami ma'am. Madamag kumanlaang. Adda ka din pamilyayo. Adan ma'am. Ala, ano sa inyo ngarod tagtrabaho dito eh? Kan agan-anad kayo. Gaputa sa bali ti daduma at tao dito. Anak ko, balasang kan baro kayon. Kat saan amaliklikan ang makibarakada kayo. Ngam pangaasiyo, tapilyan nyo kumatipakigay-gayaman nyo, ha? Wan nanang. Den sir, nangag mo ka din. Una nang, di kay madanagan.
Agyamanak no kasta anak ko. Kanayon nyo kumaapanunutan ti sakripisyo ti amayo, ha? Wala nang. Sana bale, tainton makalpas kayo iti panagadalyo. Da kayon tumatlaang ti agnumal. Wala nang. Nabiit talaga ti panawon anya, manong. Pagkulaamat ading. Wala. Kita man. Kasla ka ano lang iti ubing tayo. Ngamit ha, graduating ka manan iti high school. O nga ro ading ko. Agkuliyo akton. Aggraduar kan tumatan iti high school. Katsapay la ko ma. Takaba ilang data apagadalan datatang kananang. Kabailan da, manong. Nagagat ni tatang. Lakit di. Aramidan ta mo ti pagrabangan ta. Igaad ta ti panagadal ta. Wala din ko. Takayat kumat nga ilipas ti kursok. Tapno damot pakakitaan da nanang gantatang iti sakripisyo da. Isasapay ko ma. Takas tamot ti panunot mo, ading ko. Wan, manong. Aramidak amin ang kabailak. Tapno makalpasak mat iti panagadal ko. Kasano pare? Agawid tayo kumaita. Awan pa'y mo nibus tayo. Buti nga rod. Sakit ka sa pulak ti kwarta. Alain tayo kumatitangdan tayo. Buti nga rod. Ada ka numot problema, iji papeles nga inasikaso na. Iso sana nakasubli adagos. Ay, saan nga ta mabaling nga alain tayo ni Madam Glory, titangdan tayo? Ay, diyan mo Awan mo timbaga na. Naira na pa yung ngawan pulos kwartak. Doon niya ti unam, uray muna kang agawid, ta urayek ni boss. Kahit alakton, titangdan mo. Sigurado ka kadi pare? Wen, ibagam to iti asawa, bigatak tong agawidan. Amang ano sa bali man ti panunutan na. Wen pare, ngam sigurado ka kadi, nga agbati ka dito eh. Wen, siya kung timang uray iti boss. Ang ano sumangpat inton madamdam ha. Kahit itid na adagos ti tangdan tayo. Sumarunok to na. Uray marabyan na. Tadamot pang rabi abas. Ay nalakay, rabi una yun. Ngam impilit mo pa ilaang tinagawin. Kaili ko nga rudan, bakit? Ngam rabiin, delikado ti agbiyahe iti kastoy nga oras. Sakit agtudtudo. Malasumra ka nga rudan Sana bali ata naglugan akmat. Ngam delikado latta. Kunak man nubigat ka ngamin nga agbiyahe. Ako na ni pare Arthur. Isutim baga. Ta ipagarop ko asan adumtang adagos ti boss. Ngami di nakapanaw ni pare Arthur. Si mangko ti boss mi. Inted namat adagos ti tangdan mi. Iso si maruno ako. Kasta ka dila kay. Ay, bakit? Ala, mangan ka nga rudan. Mabit lang ang tamang isagan ak iti kanam. Saan yan? Ay, intagat maturugan ta na banugak. Madam ti umawawag mo. Kanyang tat ibaga na iya. Wala, nayon na natin tangdan ka. Hello, ma'am. Hello, Danny. Kumusta ka? Nakaawit ka ka din. Well, ma'am, hindi pa'y rabi eh. Kasta ka din. Apay akas lang madandanagan kayo, ma'am. Danny, anda ngamin napasamak iti rabi iti toy. Anda nang dangran iti may sa akailyan mi ditoy. Kat inlalada amin na kwartana. Kat tidakas na. Dinangranda pa eh. Ado titunor na. Anya? Kat tidakas. Si Kati atapon da nagaramit. Gaputa si Kati na udi anakita da ijay kampuyo iti rumapiin. Nay, ma'am, saan? Pinanawan nak ijay. Nagrubwatak matadagos, ma'am. Apaman ang naalak ti sweldo mi. Wan, amok da itadani. Ngamin bagaklang da ito'y tapno among dar aramidam. Kantap no makapagsagana ka. Pangasyo, ma'am. Tulungan da ko, ma. Pangasyo. Kasano da ito yan lakay? Anya ti aramida. Di ka madanagan, bakat. Awan ti ebidensyada asyak tinangaramit iti dayjay. Wanangam si katinaudi at tao ijay. Ang mga naibagada nga iso ti inuray mo. Iso nagpaudi ka nagawin. Di ka madanagan. Di nakbaybayan ti Diyos. Saan asyak tinangdangran iti dayjay at tao. Isong awan pagdanagan tayo. Sapay ko mga ron.
Wan mare, pare, di kay madanagan. Adda amang panag na, kan adda ti boss mi. Siyak ti makaam mo, no apay ang nagpaudi ni pare ang nagawit. Pangaasim ko matatulungam ti asawa ka mangidepensa iti bagina, pare Arthur. Wan mare, tulungak ni pare Dani. Iso adi kay unay madanagan. Lakay, apay akastoy. Apay asikat ti mangikaro iti saan mo mada nagpasulan. Awan ti kabala ka dakwa da bakit? Siya tinaudi ang nakita da iti construction site. Ken may isa. At da iti kalugong ko. Adyak nasiputan anatin nagayam. Iso ti inusar da pamanagnak. Asyak ti suspek. Unayin ti kastoy pare. No kumaamu tayo akas jay gayam ti mapasamak. Naggigiddan tayo kumalata na gawin. When no uray saan mo kung mga inuray titangdan tayo. Di tayo matamati mapasamak pare. Talaga kastoy siguro. Ada kayo mo't kadabo sa mga tulong kanyak. Ngayon na bakat matamat. Iso day po yan. Agi karoak iti pagbaludan. Ikarok tisan ko abason. Lakay, agsingsingpat ka. Panaknakam nga awan basol mo. Tapno parwaran da kamat na. Uwan bakit? Di mo ba'y pa nagitubing? Kastamot kan ka. Ayaw anam ti bagim. Uwan lakay. Di na kami pakadanagan. Di ka madanagan pare. Tulungan kayo. Datayo ti agtitinulo. Ay amanak pare. Anang arudan lakay. Panawan ka pa eh. Katulitak timbaga. Agsingsingpat ka dito eh. Anak ko, oray kasto'y tinapasamak. Saan kayo kumaamaupupay? Igaid yung kumalata ti agatan. Nana, apay akastoy. Awan mat basol ni tatang. Ngam apay anabalod. Diyak mo anak ko. Pasensya kayo no diyak masungbatan dagiti saludsod yo. Gaputa oray siya ka mismo. Diyak maawatan dagiti pasamak. Nanang, dumteng total daw ang makaruwar ni tatang iti pagbaludan. Iso nga ipasnak mi ti panagadal mi. Tapno makalpas kami. Ket maragsakan to ni tatang apama na makaruwar iti pagbaludan. Agyamanak anak ko. Da kayo timang mangted ka da kami iti piksa. Tapno sangwan amin apan lupok iti biyag. Una lang, agbalin tayo kumaan na tibker. Awan ti dakas nga naramid ni tatang. Iso nga amok. Kasyan na tayo tinamarswa. Wan anak ko. Kat day ta kumaakanayon ti panunutan nyo. Husto kayo. Dumtang to ti aldaw. Ada tayo ti adda iti ngato. No addanton sa adyo iti biyang. Rabi manan. Mariknak ti ilib ko iti pamilyak. Kandagan san iti barukong ko. Adda ti tayo nakabalod. Asaan ako marumbang. Aprusak dagiti rehas. Asaan ko marumbang ngay kawak. Nabalod ak. Ikarkarok ti saan ko nagbasulan. Nagkasang. Masapul nga agbalinak anatip ka. Gaputamok apan lubok lang na gito'y. No da ito tiwagas. Tapno maawatak ti pasikot-sikot ti biyaga. Italagkun kin ka. O Diyos ko. Tulungan nakmat ko ma. Kan ikanak pa itikiran ti pakinakam. Kastamot ti pamilyak. Tapno mabaalan dati amin. Ket agtuloy kami latta nga agbalin anapod no. Ken nagaramid itinasayaat. Martha? Ha? Madam Glory.
Kunagtupay kat. Sanak anagriro asi ka tinakita. Pasensya ka kuman no di ka na eropa na dakos. Awan anyaman na, madam. Agyaman na. Kat, kumusta kayo matan? Kastoy, madam. Marigatan itibya nga magtultuloy lantan. Nagapo ak ije pagbalutan. Sinarong karakta sawak. Mabisinak matan. Iso adim magasak pa'y dito'y. Tagkapi ako ma. Ala, agorder tayo di bakan. Taglang lang tabangan. Ha? Wan, Marta. Di ka agpapain. Agyaman ako unay, madam. Awan anyaman na, Marta. Makitak adakkelan ti imbrasan ti bagi, Marta. Mariknak ti rikat mo. Talagaan na rikat, madam. Agmay-may sang aklaangan amang isaksakad kadagiti anak ko. Sisyaklaangan ti mangmanggad para iti masapsapol da. Nang ro na taagradwar manen itaatawan ti anak ko nga inauna iti high school. Wan, madam. Ikagkagumaak ti amin. Tapno makaadal dagiti anak ko. Kat adda kumamat magtengda iti biyang. Nga oray kasto'y tinapasamak iti biyang mi. Marta, amoyo ka di amasyan kami unay kada kayo. Kan maysa, makonsensya. Gaputano saan kumaanarabian ti asawak iti dating aldaw. Naitid na kumaadagos ti tangdan dadani. Kat saanan anarabian ijay sait. Tapno saan ko mga iso tinagsuspet saan da. Awan baso niyo, madam. Ken maysa. Inaramid yu ti amin akabaalan yu at imulong. Anang idipensa kan kwana. Ngam talaga nga awan na balinan tayo. Iso nga aklunan mi pailaang ti amin. Kanaganos kami. At danto siguro panawan ang makarwar ti asawak. Ijay pagbalutan. Naanos ni Dani, Marta. Katambok at tulungan ti Diyos. Kandi kay madanagan. Kasaritak ti asawak. Tapno tumulong kami para iti masapsapol dagiti ubing. Agyaman ak unay, madam. Agyaman ak unay. Agturpos kan inton bigat iti high school, manong. Agkulahyo kanton. Wan nga ro, dading ko. Naragsakak, manong. Gaput agturpos ka matan. Sumarano agtumot na agkulehyo. Ay, wala. Kamdya ka mo. Nagtuloy pa yung agadalading ko. Kasimot ni nanang mangmanggad. Day jay laang agpaiso, manong. Ngamadamot ni Madam Gloria at tumultulong ka na tayo. Wala. Ngam saan ang mabaling nga iti aming nga oras. Kat mang namnama tayo iti tulong da. Sa bagay. Husto ka iti dayta, manong. Graduation inton bigat. Ngam sa anak una naragsak. Naragragsak ko ma. Nodda ni tatang amang imatang iti panaggraduar ko. Uwan nga rod, manong. Ngam anusan tayo pa'y Tawan ni tatang. Amang ano amadanin ti panagruar namat, ija ayan na. Nakaturpos kan iti high school, den sir anak ko. Katkablaan ka. Agyaman ak unay, nanang. Agyaman ak unay. Kapiti pa nagsakripisyo yo. Pakaragsakak launay amang paturpos kada kayo iti panagadal yo. Kan may sa pagrebengak day takas inayo. Ngam siksika lang ti mangmanggad, nanang. Ang mga numarigatan kayo. Saan anak ko? Di mon panunutin day na. Dahito iti umuna abaligi yung awan ti amayo iti sidong yo. Katsapay kumatagtultuloy latta ti panagsingsingpot yo. Tapno maragsakan mat ti amayo. Nga oray saan tayo akaden na.
Amo yumot at arigagay na launay timangtad itinasayang at amasakbayan kada kayo. Wala lang. Agadal kami anaimbag. Kabailan tayo ti amin. Maoray no kastoy ti biyag adimteng kata tayo. Papagayam, intay denggan ti may katlo apaset ti serye tayo italawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Agyamanak. Pasinorangkaran nakmanan bakit? Wan lang ay. Gaputa kayat ko nga ibagakan ka. Anak ka-enrollan mi den sir iti kolehiyo. Apay ngagsin na ay kalakay. Manupay nga tatawan nga agtalay na edak ditoy. Lakay, di ka mapukawan itinamnama. Ika gumaak ti agdiskitar. Tapno adda pagpiyansan. Saanan? Usaran nyo kidi itinal daw masapsapol yung timatmat gadam. Ngam kayat ko kumamot ang makarwar kan dito eh. Panawon lang ti makaibagano ka ano. Sana ka mapukawan itinamnama. Gaputam mo nga dati Diyos. Lakay. Pangasyo ha. Agan anos kayo. Dumtang tumutlat ti aldaw nga agdadan natay manen. Kasaya tay tultuloy ulat tati panagadal yung anak ko. Wan tatang. Masyanak kininanang. Gaputay sulayang timang manggad. Kaya't kumatag trabaho. Kaya't kumati makaadal. Aganos kailangan baro. Dumtang tuti panahon na makaawidak. Kaya't makatulong ang iti inayo. Wan tatang. Igadyo ti panagadal yo. Tainton makalpas kayo. Makabirok kayo tinasaya at apanggadan. Kaya't agsweldo kayo to itinawadwan. Wan tatang. Agyaman na kalagita abalakad yo. Wen, tauri adak dito pagbaludan. Naragsakak met orekas kasano. Gaputamok nga agad adal kayo. Wan tatang. Da kayo ti may nga inspirasyon ko. Isong igagad ko ti panagadal ko. Wen barok. Italang amarik na tayo tirigat. Ngamdumtang to ti panawan. Ngagbaligi tayo. Kat makalungaw tayo itirigat ti biyag. Miss, amang ano ka sa pulam ti tulong? Panagkita kat natagsenday taawit mo. Ha? Iyag mo, kasi akong di mga wit dita imot mo. Agyaman na kabsat. Nga misis akon. Adan asawa. Ha? Pasensya ka na. Kas lang amin awan asawam. Gaputa napintas ka. Ha? Melchor gayam tinagan ko. Syakmat ni Marta. Maragsa ka na kamakamamukin ka, Marta. Wan gayam. Pangituludakan ka. Di talaang igid, Melchor. Tagurayak iti tricycle dita. Maragsakan ak unay, gaputa nagsisingpet dagiti anak yo, Marta. Wan nga rod nanang. Adda sirbi ti panagsakripisyok para kadakwada. Uwan nga rod, katsapay kumha, tagan anos kalatta. Wan nanang, saan ang mabalin asumuko ak? 5 dagiti anak ko nga isakad ko. Pasensya ka nanak ko. Tamanulaang ti kabailan mi ama itulong kan ka. Dakelan atulong ti mait itudyo kada kami nanang. Iso adakelan na pagyamanak dayt na. Ay, biyag nga agpayso aya. Wan nga rod nanang. No apay ngamin akas to'y tinapasamak. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Aganos tayo anak ko. Amok nga agbaligi tayon to iti mauding aldaw. Kan kas makita mat, uray kas to'y tinapasamak. Kabaalamat apagadalan ni Denser iti kolehiyo. Umadanimatan nga agturpos ni Jenny iti sekundarya. Kanti may sa akabsat na iti elementarya. Sa bagay, husto kayo nanang. Wan, katay tati pangkitaan akanayon na kayo at tultulungan tinamarswa.
Kailing ko ti pamilyak. Kasta mati lugar mi. Mano at tawagan na nakabalodak. Dito lang upat ti suli na ti makitkita ka kwarto. Mano tawagan mo tayo na nagbalinak adakas. Gapoy ti may sa basol at siyak inaramid. Mano tawagan na nagbalinak a kriminal. Iti may sa tao ajak pulo sinagsagid kan nakita. Nagsingsing kwetak. Amok ti dakas kan saan. Ngimapay akas to'y. Siyak ti agikaro iti basol ti sabali a tao. Kayat kun ti sumuko. Kayat ko namalpas ti amin. Diyos ko, tulungan na tap namalpasan ti panagtutuo ko. Una yan na nagkasang tinapasama kiti pamilyam, Marta. Wen Melchor, day tati husto na pasama. Iso nga ita. Agmay may saak amanggad para iti masapsapol mi nga agina. Apay ana igalis ti dilak. Naibagak met aminan kankwa na tinapasama kada kami asa nga pamilya. Apay nga minakastoy. Nalagan o na irinak ka, Melchor. Melchor, agyaman ak iti oras mo anang dengeg iti istorya. Oray kaskasano, limag antirik na. Gapo iti panangibagakan ka iti amin. Awan na nyaman na, Marta. Kat manipo dita, namnamam anak kasaganak amang tulong ken ka. Agyaman ak, Melchor. Kata niya, agawid ta ka din? Itulod ka ninyo balayo? O sarin to ti tricycle ko? Un man nga rod, Melchor. Tani, rabi una yan. Wan Marta, amang ano makasalaw ka pa iti managdakdakes. Saan mat siguro? Nasisingpot ti tattao dito'y ayan tayo. Saan tayo nga amu ti panunot ti tunggal tao, Marta? Isungag sakbay kan agan anad tayo kumaakanayon. Masaya at matasimbangpet kayo, nanang. Kasangsangpet kumet. Ay, adda kayo matgayam. Ngamapay akastoy ti kusina. Nakawarwara. Pasensya kayo, nanang. Kasangsangpet ko ngamin. Kahit aglut-lutumot ni Jenny. Nagay-ayam ngamin dagiti kakabsat mi. Isuan na, nagkaiwara dagiti ayam da. Ay, taasino tinamnamaan nyo ang mga sikaso kadagita. Siya, ay nabambanugak. Iso at tumulong kayo mata. Ha? Nanang? Katwan mat, iso asika, uray lalaki ka. Tumulong kamat dito unag tibalay. Uwa, nanang. Madamdaman to. Mangantayo pa eh. Apag iso, nakaluto ni Jenny. Da kayo lang ang timangan. Nanganak kon itirwar. Kaya't kon ti agina na. Nabanugak unay. Kat makaammo kayo matan iti adiyo. Jenny, apay nga takas jayo ni nanang. Ay, jak amo manong. Kanayon mo tinakas jay. Tunggal sumangpat, agong ungat. Pasaray saan pa'y amangan. Siya kun ti mga sasikaso iti kakabsat ta. Anya? Si kanto ti makisarita kan kwa na. Amangan no adamot parikot na. Bayamadin ko. Siya kun ti makamo makisarita ken kwa na. Amangan no stress na lakit di. Isukas jay. Uwan manong, ngam kita ama. Amangan no masungbatam no agungat. Saan na din? Mala, mangan tayo kit din. Di mo pagparikotan ni nanang. Kasaritak to inton bigat. Nanang? Apay, aday bagam din, sir. Nanang, adalang amin ti kahit kung ibaga. Gaputa ada tinadlaw ko kada kayo. Ha? Anya day na? Nanang, madlaw ko ngamin kat. Kanayon anapudot ti ulo yo. Apay, adda ka di ti parikot yo. Ha? Awan? Ngam, apay nga rod akas ta kayo. Ay, awan da ito yan ako. Di nakapakadanagan. Bannog ko la siguro, iso akas tuyak.
Pasensya kayon. Sigurado kayo ka din, Nanang? Uwan, anak ko. Nanang, no marigatan kayo namang papaadal kada kami. Ibagayo ko matusto. Tapos urag sardeng akon. Ay saan, anak ko? Saan kayo nga agsardeng iti panagadal yun? Apay aliyo kan doon na yung may bimisita. Makumigom ni Nanang tatang. Ado ka nung amin taramidon na. Iso sana bale. Umayto ka nung inton mawayaan basit. Kasta ka di. Wan tatang. Kumusta ni Nanang yun? Nasayaat mo't lata. Nasayaat nga rin kasta anak ko. Wan tang. Di kayo madanagan. Kaputan nasayata ka na hindi ka sasaad mi. Sapay ko ma. Takanayon kayo nga gananad. Ken, di ka nayon nga bilin ko kada kayo ha. Agan-anos ka nagsing-singplet kayo. Wan tatang. Para itinaranyag ang masakbayan tayo. Kat kasano, Marta? Nakaikad din ka din? Juan Melchor. Kat, anya ti pangadeng mo? Sabay ko ma, ta positibo tayo ta. Ibagamon. Magagaran ako na yan. Una yun dayta, Melchor. Juan Marta, ay ayatan ka ngamin unay-unay. Iso magagaranak ang mga mo, no anya ti pangadeng mo. Melchor, addan asawa, kan addan anak mi. Ha? Ngambayat abo may bayag ti panagamamot. Ininot anat nagtiriknakan ka. Amok asaan ang maiparbang daytoy. Ngamay ayatan ka mat unay-unay. Agyaw malakunay, Marta. Kat ikarik, di kanto parigatan. Ayatan kan ipatag ka iti kastaunay, Marta. Nanang, intay kumamot sa rongkaran ni tatang. Sigurado kailiw na kayo dayjay. Ay, awan panawon ko, Jenny. Ado ti obraag ija palingki. Ha? No kayat yo, da kayo lang ang timapan. Mangtedak iti pamasahe yo. Agkukuyog tayo kumaamapan, Nanang. Uray tamay sa laang mat nga aldaw. Ay na, tumaktak lang dayta. Isupay ti mapaglakwak ita nga aldaw. Nanang, idi pa'y laang nga sa bali ti madmadlaw ko kada kayo. Dandani kasla diyo pa'y kahit amang tinaga ni tatang. Anya? Nanang, agpudno kayo kuma. Adda ka riti sa baling aramidan nyo? Ay na, Jenny. Bumalbalasang kan, ngam narugit ti panunot mo. Apay, adda ka di nakitam nga aramid ko. Ha? Di kay kat agyaman. Gaputa ikarkarigatan kayo abiyagan. Anya? Daytoy ti tandaan nam a, Jenny. Di mon ulitan ti agisawang iti jak magustuhan. Laglagi pa nga anak kalaang. Makadlawon dagiti anak mo kan ka, Marta. Apay, di ka kadi mabutang. Nanang, adda ijay pagbaludan ni Dani. Manu atawan anagururayak. Ngam awan mat na pasamak. Kat, iso ka din anak relasyon ka iti sa bali a lalaki? Pakabasulak ka di. Nagbiro kakmat iti pagragsakak, Nanang. Pagragsakam, nga oray pa kabasulam mat. Ay na, agpanunot ako maiti maminribo, itata na sa papay. Ay, didak ngamin maawatan, Nanang. Dinak mo't maawatan, Marta. Apay, saan ka makonsensya? Saan ka amaasyan kadagiti anak mo? Ay nananang, di na kon pakibangan. Gaputa uray addan relasyon mi kini Melchor. Ipapaay kumatlata ti pagrebengak kadagiti anak ko. Awanin, Manong. Talaga sa bali ti madmadlaw ko kini Nanang. Oray siya kading ko. Saan nakaslady? Ang magagaran unay na agawidak. Di na pa yan damagan no kasano ti panagadal ko. Ay, oray siyak, Manong. Rumwar amasapa. Marabyan manin ang makaawid. Siya kun ti mga asikaso kadagiti kakabsat ta. Iso sa anak pa yun ang makariprepaso no daduma.
Ay na, kasano da ito yan? Sakit aggraduar ka mat itan iti sekundarya. Wan nga rod, manong. Kasaritak ni Lola. Taumyan dito eh. Tapno ison ti mga sikaso ka dagiti babasit a kakabsat ta. Tapno may pamaysam mo ti atensyon mo iti panagadal mo ah. Insing-asing ko daytan kininanang, ngam di na kayat. Kanayon namat nga apaan ni Lola. Kaputa di na kayat apakibyangan ni Lola tunggal marabyan. Una yun ni Nanang. Talaga nagbalbaliwan. Wan nga rod, manong. Nga mala, ikararagtading ko. Asapay ko matawan ti rumso aparikot. Maornos tumot lang ti amin. Apay ka di, Marta. Kasla may kulukulang ka. Awan na ito, Melchor. Di ka nagilimad kanyak, Marta. Pangaasim. Melchor, kasla marigrigatan akong amang ilimad iti relasyon ta kadag iti anak ko. Anya? Nagrigat ti kastoy. Pangaasim, Marta. Di na ko maisinsina. Saan ang maamuan dagiti anak mo? Ti may papan ka data. Juan Melchor, di ka madanagan. Saan ka nga isina? Gapot ay ayatin ka unay-unay. Ngamsapay ko ma. Tamaano samti kastoy a sitwasyon ta. Juan Marta. Amok, iti pa'y lang. Ada nasawa ka anak mo. Iso nakasagana ka mangawat iti kastoy a sitwasyon ta. Agyaman ako unay, Melchor. Kat sapay ko mataag talinaad ta anapudno iti tunggal maysa. Papagayam, denggan ti may kapat apaset ti serye tayo italangwas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Nanang, graduation mo inton bigat. Asino ka di mangimarcha kanya? Ni Lolam, iso ti mangimartyakan ka. Ay na, no saan ko maanabalod ti amayo, ay kat isuan. Saan ka di anasaysayaat? No da kayo ti mangimarcha kanyak, nanang? Ay na, di kan agpili pa'y iti mangimartyakan ka. Ado ti trabaho, iso ani Lolam ti mapan. Anya? Apay, di mo kaya? Kwa, awan maaramidak, nanang. Ay na, saan ka agkasta-kasta, Jenny? No anya ti imbagak, iso ti masurot. Saan amabalin nga agsayang ak iti aldaw amanggad, gaputa adakit nga rod ije pagbaludan ti amayo. Ay nananang, saanin ang masapul nga ulit-ulitin nyo nga adda ije pagbaludan ni tatang. Gaputa amok daytan, kan amok nga awan basol na. Oh. Alang nga rod, nanang, sumra ka kon iti salad ko. Tamapan ko isagana dagiti arwatak, inton bigat. Nasakit tinakam ko kininanang ating ko. Manong? Nalabasan natin ko. Aldaw ang mismo ti graduation mo. Ngam saan man laadim maray. Manulaing mo ti may isang aldaw. Ngaglangan ko may di palengke. Bay amon. Awan matlaang ti maaramidan ta. Gaputan alpasan. Tinapatag. Nakalpasa kon. Kat agkolehyo ak tumatan. Sana bale. Ada kayo mat kini Lola. Ala. Di ka nagsen na ay manong. Nalpasan ti amin. Narabyan kayo itang ananang. Trabaho tinagapwak. Iso adi nakpagdamagan iti kasta din, sir. Nanang, Kat iso man. nanang, saan akong nga ubing? Tapno jak amo ti amin. Ha? Nanang, ado ti makakitkita. Ado ti mangibagbaga kada kami. Nga dati ka na nakakuyog yung lalaki. Agsapa, aldaw kan malam. Kat amok nga iso ti makagabo. No apay akanayon kayo amarabyan. Anya? Wala na. Amo mintar aramidan nyo. Apay, nauma kayo ka din kinitatang. Ha? Sumbatan nyo ti saludsud ko na lang. Nauma kayo ka din kinitatang.
Nauma kayo kading kada kami. Awan dakas nga aramid ko den, sir. Awan. Iso adinak pagsawan akasla inauna kang iti siya. Melchor, talaga ang makadlawan na giti anak ko. Ken kunada nga adu ti mangmangagda sayang gusang may papankadata. No kas nga ron, di agdanatan Marta. Anya, Tangay kunam nga mudan, di nawayatan nga agdan na. ngam amangan numadaksan ta, Melchor. Saan mat siguro? Bayam, panunutak ana imbagdait asing-asing mo. Wan Marta, tapno saan ko makastoy ti kanayo na sitwasyon ta. Nasayat mata sinarungkaran nakmanin, pare Arthur. Wan pare. Kat amangan dumagas mat na Madam Glory, inton madamdama. Ay, Oh, apa yang nagsinai ka pare? kailiw kong ti pamilyak. Ang imapay nga taasaan dan asim marsarungkar. Ha? Nagro na ti asawak. Nabayagan day di na udi nga imay ditoy. Amangan makumikom iti pisto na pare. Kat dagiti anak mo, makumikom da, ipagadalan da. Mawatak dagiti anak ko. Ngam ti asawak. Saan mat asigo da kas jay. Amang ano yung sukat na kon. Di kag panunot iti kasta pare. Patsik asaan ama aramid ti asawam da jay. Sabay ko ma. Ay, mapukpukawan akong itinamnama. Tungpal biyag siguron. Ngagyanak ditoy. Pare, di ka mapukawan iti namnama. Rumwar tumot lang ti kinapudno. Maamwam no asino ti husto ang nagbasol. Manong, pudno amin anaidanon ka na ta. Jenny, Ninanang timagmag na. Ada na kasalabay kan ko na. Dagiti awanan pa sige ading ko. Sabtan tayo ta. Magnakit akan kanigit. Na magnakmat iti makanawan. Sabtan tayo ta. Wan manong, ang kasala mabutang nga. Amangan no makaparnoy ta iti skandalo ditoy. Awan unay ti tao dito palengke ading ko. Isa di ka madanagan. Basta magnakalat ta. Kat siya kundi makaamungag sao. Apaman amasabat ta ita. Ala, wan manong, ngampa nga asim, agkalma ka kumalaan. Ket, sa dino nga iti panganan ta, Marta. Uray sa dino, si kanti makaamo. Ngam saan taon na yung agbayaga, amangan numarabyanak unay. Wen, di ka matanagan. Nanang, Jenny, Nana, agrara na tayong gayam nito eh. Ket, ha? Adagayam ti kakuyog yo. Asino day ta? apay nga da kayo dito eh. Adalaing ti mapan mi ginatang. Ket apag iso, adda kayo gayam dito eh. Ala, intayon, aguray tayo iti tricycle, agawid tayon. Ket kasano ti kaduhayo na? Agawid tayon kunak, awanin ti adupay asao. Da kamin amis mo tinakakita nanang. Isasaan kayo nga aglibak. Asino tinangibaga kada kayo asisi imandak nga? Ni kaditatang nyo? awan nanang. Di yu kumairamraman ni tatang dito eh. Gaputa awan ti amuna, iti amin na mapaspasamak. Da kami tinang panunot iti wagas. Tapno maaktuan kayo nanang. Tapno mapanagnikan mi. O saan kami anagbidot iti atap mi. Sige, tangay ammo yun ti amin. Tangay da kayo amis mo tinakakita. Agden na kami nga rodan kin ni Melchor. Anya? Ay saan nanang? Di yu aramidan kumatikas to eh. Saan mi akayat amarakrak ti pamilya tayo? Awan ti makunayo siguro kanyak. Gaputa inaramid ko amin apagrabangak. Panawan mat siguron, tapno panunutak ti bagik. Tibukod ko apagragsakan. Apay kastoy nanang.
kunak man nagtitinulong tayo. Ag-inanos tayo. Kat urayin tayo ang makaruan ni tatang. Tapno makapagditin na tayo amin. Manon atawan tinapalabas. Kat awan apulos tinapasamak. Awanen tinamnama ang makaruwar pa'y jay amayo ijay pagbaludan. Apay nanang, napukawan kayo ka din tinamnama. Nalipatan nyo ka din ti kanayon nyo nga ibagay di. Nga awan ti sumoko kada tayo. Agingga iti di tayo agbaligi. Pakawanin dak. Ngam nakaikadang akon. Makidin na akon kin ni Melchor. Kat di kay madanagan. Itugot ko dagiti babasit akakabsat yo. Tapno awan parikot yo. Saan? Di yo itugot dagiti kakabsat minanang. Da kayo lang ti pumanaw. No iso ti paggragsakan nyo. Awanin, Lola. Talaga pimanawan ni Nanang. Hay, dadaal talaga ti ulo ti inayo. Lola, ngam saan na bale? Adaak amang kitkita kada kayo. Syakon ti kadwayo diti balay. Ngam kasano da ito yan. Amang ano saan kamin ang makapagtuloy nga agadal. Ikagumaan tayo, apok. Wen Lola, ipakita mo kininanang. Akabailan mi ti amin. Kagurak ni Nanang. Agraman day jay a Melchor. Ginundawayan na ti kaawan ni tatang. Maragsakan ak unay ang makakita ka na kayo, anak ko. Uwan tatang, kailiw kayon, isong adda kami. Ninanang yumay. Tatang. Ura diyo ibaga. Amo kunti amin. Ha? Amuyo ti amin, tatang? Ado ti gagayam ko. Ket saan laad na kayo timang sarsarong karkanyak. Naibagadan kanyak ti naramid ti inayo. Namuan nyo gaya man, tatang. Kagura mi. Nangruna ka ni nanang. Di na pinampanunot ti pamilya na. Di ugurahan ti inayo. Maawatak. Gaputan ang bayaga kong ditoy. Ha? Uwen. Respeto nyo ti inayo itilaksid ti inaramid na. Dumteng tutikan nito ang makaamiris. Barang maurnos ton. Inton makaawid ak ija lugar tayo. Nagtanok kayo, tatang. Kat day tati may sa adayawak unay kada kayo. Ne, adda kamat gayam ni tiro warbarok. Kat kasla naunag ti pampanunutam. Apay nga agsan naay ka. Pampanunutak ti mapaspasama kiti pamilya mi, Lola. Apay nga takas to'y. Ha? Nabangalog ni tatang. Ang awan basol na. Nabayagan na girigrigat kami. Kapo itikawan na. Sa ita, pinalawan na kami mananti inami. Den Sir Barok, nariga ti mapaspasaran nyo ita. Umsapay kuma, tadi ka agpampanunot iti anyala dita. Lola. Jak agsarday ang makisarita iti inayo. Barang maamiris na tibidot na, kat agsublin tumatlang. Narigat abirogan ti sumbat na. Napaya kasutoy ti mapaspasamak, Lola. Ngam ko nakiti bagik. At talaga siguro akastoy ti gasat mi asa nga pamilya. Apay ngay may kayo pa'y laang dito'y pwesto mi, Nanang. Anak ko, talaga ka di abimmato ti pusom. Ha? Awan ti asawam iti sidong nakiti anak mo. Kat ita, mainayon ka. Apay, di ka kadimaasyan kadakwada. Kas iti kinunak, Nanang. Panawan mo't siguron tapno birukak ti pagragsakak. Wan na biro kam ti pagragsakak. Gamiso mo ti paglidayan kan pakasaktan nagiti anak mo. Kan maysa, di ka kadimaasyan kini Dani. Linipat ko ni Dani. Iso apang nga asiyo kuma.
tadi yun balik san tinagan na. Kandi kay madanagan nanang. Ipaay ko lat ti masapsapol dagiti anak ko. Agi patuludak tumanan, apaman nga damaurnong ko. Kaslawanan ti ganas kong agadan, Jenny. Saan ko makasta, Manong? Igaad mo kit din ti agadal. Kaslangarod na wala na ko ni tinamnama. Hindi ti manong ni nanan. Kaslawanan ti sirbi ti amin. Pangasim ko Manong. Tadi ka kumamutan mainayon. No nasakit tinaka mo kininanang. Saan ko maati panagadal mo ti pagpapasam? Igaad mo kit din ti agadal. Tapno maadan tayo mat itinaranyag ang masakbayan. Jenny. Laglagi pang. Adda tatang. Dalola. Kandag iti kakabsat ta. Kan barang makaamiris tumat ni nanang. Ala, uwan natin ko. Pilitik nga iulo ti panagadal ko. Baring mailipas ko daytoy a semester. Awan ba't ni Marta dito yung pwesto na? At dalabit na pananana. Apay, at nakaditi damagan niyo iti asawa? Asawa ko na? Kaya't naasawan. Si Kangarod, ti kakabkabalay na? Ha? Barok, siyak ti ina ni Marta. Kat imayak, tapno kasaritak kuma itinalapat. Ha? Tangay kat si katinadaanon ko. Si kan ti kasarita. Anya kong ti ibagayo, nana? Baro ka pa'y. Kan rumbang kuma, abalasang ti pilyam. Wano asawaam, kunak kuma. Anya? Wan barok, ti kumapadam nga awanan asawa ti pilyam. Sana ti anak ko. Gaputad ang asawa, kan anak na. Madadaal do itultuloy yula ang ti relasyon nyo. Naibaga kanyak ni Marta ti amin. Iso ang nagdesisyon kami ngagtinda kamin. Kan maysa, ay ayatak ni Marta. Si bibiyag pailaang ti asawa na, Barok. Katdakkel ti posibilidad na. Ngagsuble. Gaputan na pabasol laang. Iso ang masiguradok arumwarto matlaang. Kat agdadan na dan tumanan. Iso ang pangaasim, Barok. Waya-waya amon ti anak ko. Kat mangsapul kan iti sabali. Napaninanang mo di pwesto. Kat kinunana, asinaan ka kanon. Ano? Dahito tipudno. Ay na, bye-bye amon. Di mon ikaskaso ni nanang. Api ngamin anapan pailaang iti pwesto. Marurutak kat nga rin. Bayamon, kahit na lang sigurong hagawid kay Jabalayo. Mawatak mat. Gamjak mat itulok. Gaputa ay ayatan ka unay-unay, Marta. Amunday ta. Agsardeng ako nga gadal, Jenny. Anya? Ay saan amanong? Pangaasim. Kulehiyo ta na dua. Kat dumaktakal di gastos. Iso na isa atin. Lumanggadak kat si kalangan tagtuloy nga gadal. Anya? Wan, Jenny. Si kanta gadal kat manggadak. Tapno makatulong akmat amanggat. Para iti masapsapul dagiti kakabsat ta. Nalaos day tan apa nagsakripisyo, Manong. Insakripisyong ti bukod mo apagimbagan para kada kami. Pinalawan na tayo ti ina tayo. Kagkasjay tinapasamak iti ama tayo.
Papagayam. Denggan nyo ti may kalima apaset ti seryeta yo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Marta, talaga ka din, adi ka nagsubli, di balayaw. Anya pa'y lang ang tiga po ng agsubli ak nanang. Naragsak kaming kini Melchor. Tawanan tinapalabas. Manipod pimanaw kay di balayaw, anak ko. Wen nanang. Tawanan tinapalabas. Sipod nagdan na kami kini Melchor. Kat aging kaita. Awan tinagbalin aparikot iti panagdan nami. Iso akayat na asawan. Talaga ada kami ti para iti tunggal maysa. Nagasatak iti may kadwa nga ayat nanang. Anya? Apay, panagkunam ka di, kat malas ka kini Dani? Awan ni Dani dito'y nanang. Iso anawayaan. Anak ko, apektado dagiti anak yo, gapo iti napasamak. Nagsardeng pa yan ni den sa riti panagadal na. Gapo taag kurang kat nga rod ti aramaten da. Nasaya at mata. Tapno tulungan na dagiti kakabsat na. Kat sika nga inada. Aramidak matlat ti pagrabangak nanang. Wan, anak ko. Ngam saan nga umdas nga agipat patulod ka lang iti kwarta. Masapul damot ti presensyam kas ina ijay balayo. Ay, Ala, di kan pilitan Marta. Ngam sapay ko ma, tawan ton ti pagbabahuyam iti udi na. Sumakit mo't gam ti sikat, no diretso ti kumboy. Wala pare. Amang ano maikawa ka? May kawak nga ron. Isa amarit na naktibanog ko. Damo lang dayta. Into nagbayag, mayroam kanton. Kasta nga ta pare. Wen. Kasta kami di. Awan anyaman na dayta. Kabaw ilak dayta nga ibturan. Tinapatag. Adda panggitan. Apa narabyan ka, Marta? ado nga minti customer ije palingki. Iso an naladawak anang rekap. Sayang mat no masapak amang rekap. Kat ado pa'y ti agatan. Udno ka diti bagbagam? Katuan mat. Kaano pa'y aya nagulbudak kan. Siguraduam lang, Marta. Ha? Diyak kayat nga adda ka inagaw ko kan ka. Gaputa ay ayaten ka. Melchor, awan ka inagaw mo kanyak. Iso adi ka kumaagsao iti kasta. Apay man na nagsinay ka. Unay magnamin ang tigas to eh. Puro rigat ti mapaspasama kiti biyak. Nagpapada tayo na. Tinapatag. Nasalon at tayo lata. Wala. Napipiya kayo. Gaputa ka din tayo ti si bubukal na pamilyayo. Day tati nagdumaan tayo. May maganos ka laeng. Sana bali. Tadamot dagiti kakabsat mo. Wan pare. Isudo ti makagapo. No apay nga ikarkarigatak ti manggad. Sikaw magam, Jenny. Uwan tata. Kaya't ko ang makasarita ti inak. Awan tinam. Adda na panan na. Apay ka di. Adala ko makayat ko nga ibagakan ko na, tata. Iso nga imayak dito'y dagusyo. Anya da, Jenny? Kwa, ibagak tulaangan kininanang no agrana kami. Anya? Dakin ka. Alang harod, tata. Agpaka na akon. Kat pakikumustaan nyo latan ni nanang. Nasaya ti ka sa tinayo. Gaputay aywanak. Isungawan ti pagdanagan nyo. Ay, aywanan taropang. Sikat ti makagapo. No apay anadadaal ti pamilya mi. Marta, imay di anak mo babae. Anya, tapay ka no? Diyan ka mo. Di namat imbaga. Anya? Amudan ti dagusta. Amang ano agabuso da. Kat masansantun ti umay da ditoy. Ha? Kita, Marta. Amang ano itid mo amin abirok ta kadagiti anak mo.
Agibati ka iti para ka data. Jak kayat, kay sudalayang tigas gastusam. Kat jak kayat atunggal umayda. Kat day talang agdaw-daw at aramidan da. Di ka madanagan. Bagaak ida adidan umay ditoy. Kundi kagdanag. Gaputadyak ida ikan itinawadwad akwarta. Apay ngay may kaijay dagos mi Jenny. Nanang, gaputa na bayagan adi kay nang tad iti allowance mi. Agkurang ti birok ni Manong para iti masapsapul mi nga agkakabsat. Anya? Iso amang tad kayo kumamot iti kwartayo, nanang. Masyan kayo kumamot. Diyak magustuhan ti panagsasaum Jenny. Kan diyak magustuhan ti ipapan mo ijay dagos mi. Iso adi mon ulitan. Anya? Kasanon no emergency, nanang? Kasanon no talaga akasapulan amapan kami ijay? Saan kayo amapan ko nakmanan? Saan akayat ni Melchor amapan kayo ijay? Diyak kayat nga agsubang kami kapulaan kada kayo. Anya? Tanapat patagpay dayjay alalaki? Ngamda kami, nanang? Alaam day to'y akwarta kat agawid kan. Amangan numasangputan na ka ni Melchor dito pesto. Kat makita na day takwarta nga inted ko. Talaga nagbalbaliw kayo, nanang. Nipay gaya man tata Melchor ti sakit nyo. Imbes ada kami. Pumanaw kan kunakmat. Apay, mabutang kayo ang makita dak, nanang? Mabutang kayo ang maamuan na ang nagdawatak iti kwartayo? Rumbang kumaamaawatan na rayta. Gaputa idi pay laang saanan alimad kan kuana nga addan anak yo nga obligasyon yo. Anya? Saor kayo, nanang. Mabutang ka mapukaw ni Tata Melchor. Ngam ayos laang kan ka amapukaw kami a pamilyam. Sapay lakuma. Tadi ka agbabawi. Ala, pumanaw akon. Kat agyaman ak idiraytoy agatan. Nagsakit dagiti imbagbagan ni nanang kanyak, Manong. Apay akas jay ni nanang. Nagbalin matan ang managing bubukod. Ay, talaga nakulapan ang tipanunod na. Nagsakit. Apay adi na tayo matan panunutan. Makaamiris tungot lang ang tinatayo. Maamiris nanto. Anapat patag tayo pamilya na. May pasigurado ken kadeta. Manong. Agananos tayo ating. Kasi ti kanayan nga ibaga ni tatang. Uwan, Manong. Patsak nga agpatinggan tumatlaang daytoy. Amok, apanubok laang kada tayo daytoy. Ay, Madia. Mariknak di ulaw ko. Ipikto siguro tinainom kong arak. Sapay, awang tinakapila tricycle. Ano ito orasin? Ay, tsak nalaptan tibagi ngayon minumitarak. Kalpasan na umamuak aming imbagbaga ni nanang. Kini Jenny nga ating ko. Ha? Ito sumungad. Kapsat, lain pag-arabim. Aguray ka kadimot langit ti tricycle? Di kagbutang ating ko. Sana kadaki sa tao. Ay, pasensya kayon, Manong. Wen, aguray ang kumaiti tricycle. Agawid ak iji dagos ko. Apay, nagkapam ka di. Rabi iunay na. Nagkapuak iji trabaho, Manong. Alas 11 ngamin itirabi iti dismissal ko. Iso anarabianak. No, kasta? Agtrab-trabaho ka? Wen, Manong. Agtrab-trabaho ak iti may sa fast food restaurant. Saan ka di nga gis eskwela? Agis eskwela, Manong. Nga may sa ak a working student. Agsipod na agkurang timatmat gadan dagiti dadakkel ko. Sika, papanam? Agawid ako ni tidagos ko, aling. Kat? Agad-adal ka kadimat laang? Sana na, aling. Nagsarde nga. Apay nga eh. Gapuy ti kinarigat ti panagbiag. Mabalin mo't nga working student ka. Kasla siya. Manggadaklatan na. Kat dagiti kakabsat ko ti pagadalag.
Agbirbiro kak na rod iti master kak anawadwad kumamat basit ti biro. Swerte ano makastra ka dito manong. Ngamno kayat mo. Agabrod ka. Uwan ko nga, ngamawan mo ti busbusik nga agabrod ating. Ado ti ahensya ti gobyerno amang ididyaya iti trabaho ijay abroad. Awan ti mabayadan. Tila ang allowance mo ti kasapulan. Padasam ti agdamag manong. Uwan ating, agyaman ako na ya. Awan anyaman na manong. Ni, adan tricycle. Nasaya at mat, tapno makaawid dan. Makaturturo ka ko. Uwan nga ron. Adun tinagistoryahan ta. Saan ta pa yung agama mo? Siyak ni Dancer. Mabalin ka dimat ama mo ang tinagan mo? Wan ngagpay saan niya. Siakmat ni Cherry, manong dancer. Maging gayta. Pampanunutok pa lang ni Cherry. Ganda kiting magbagana. Nagmay tising-asing na. Kitsan kami pa yung agama mo. Ngam, ang mga nisong ti instrumenti apo. Tapno mapasaya at kumatipyag mi. Anyang tanong padasak timbagana. Sabi ko mata makitak man ni Cherry. Hoy, din sir. Ito pa mingmingam ti kisami. Anyat pang panunutan. Ah? Anyat pang panunutan ko na. Tadi ka pala maturog kat ni rabiin. Pampanunutan nga rod. No kasano mapasaya at ko tibiyag ni sa nga pamilya, Arman. Anya? Wan Arman. Tani. Gagit ko amin agagit. Yung kasla awan mo ti mapaspasamak. Ay kit awan dakas na. No kaya't mga padasan ti sa bali apang gadan. Padasan. Ngayon kita ma. Tadi na dalos apang gadan. Iyag mo amin a kwarta, Marta. Anya? Kunak. Iyag mo amin a kwartam, tas siyak ti mangigam. Saan, Melchor? Na, Awan mo tinagsaritaan ta akas ta ti mapasamak. siya kung di mangidulin iti kwarta ka. Sana bale, tagila sinakto iti para kadagiti anak mo. Apay ka di akas ta kan, Melchor. Saan ka mo't asigod akas ta? Awanin ti ado sa o. Iyag mo ti kwartam, munutong pain ka. Alang hunan. Ingka alaan ti kwartak ijebag ko. Ingkan! Huh. Apay anak balin akas to eh. Daytoy ka din ti pakakitaan abid to tinaramit ko. Oh, apay nakatalo na kamaten. Wano, kaya't mo nasublihan ti pamilyam. Saan? Awan ti panunot ko akas ta. Sigurado ka kadi? Aka ba alam ti manggad iti sabali a pagilian, manong? Uwan nga rod, barok. Kasla ba dadag anak unay para ken ka? Kapagilak Jenny, Lola. Kan mo isa. Saan na may babawi pa eh. Gaputan nalpas amin na napapeles ko. Aramidak da ito'y para kada tayong utlahan. Ala nga rod, apok. Palubusan ka. Nga magananad ka kumaakan ayon ijay. Well, Lola, saan kayo madanagan? Madanagan lang amin. Agbay may sakan to ijay papanam. Asinon to nga itikadkaduam ijay. Adon to ti mamamok, Lola. Adan to tagbalin agagayim ko. Ken da kamin to tagtitinulong. Ala, wala po. Kat di mo pakadanagan dagito'y adim. Siyak ti makaam mo kadakwada. Agyaman ak, Lola. Ngamsakbay ti flight ko. Sarong karan tayo manan ni Tatang. Takayat ko tagpakadakin kwa na. Ay, barukan balasan kay gaya man anak ko. Baka kita alumakayak matan. Tatang? Tatang, imay kami. Gaputa kahit ko tagpakadakin ka. Agpakada. Wan Tatang, agabruda. Inak ibirok ti gasat ko. Parang nasaya at timasang putak at trabaho ichay.
Oh, apay ngagluwa kayo, tatang. Malidaya anak. Gapot ang manu at tawin ng tinapalabas. Ngamawan pulos na ramidak. Gapot ang nakakulong akbay lang. Mawatan kayo, tatang. Kaday tati may saga po na. No apay nga ipapatik ti umatayo. Agor nungak. Tapno ilaban tayo ti pagribangan nyo, tatang. Anak. Wantang, aramidak ti amin. Tapno magunudyo ti pan nakawaya-wayayo. Agyam anak. Da kayo langin ti mangmangtin itikiran ko. Pano adarasan ngayon bagada nga danamnamak amawaya-wayaan. Agabaging ka ita. Awan tinapasamak. Talaga siguro akas to'y nung nakurapay lang ti may sa tao. Ikagumaan tayo ti amin, tatang. Manggadak, tapno at dati aramatan tayo. Nay, apayan Marta. Kaslamatan ka la at abimakit ka. Kita manday talangam. Nanang. Apay, ada ka di parikot mo. Ay, awan, nanang. Apay nga rod akas ta tilangam. Talaga akas na, nanang. Ay na, bumakit ka nanak ko. Dadakalan nagiti anak mo a pinanawam idi. Elementaryan ti inaudi nga anak mo. Katada mo tan iti sabali a pagilian ti inauna nga anak mo. Ita, di ka kadi makonsensya iti inaramid mo. Di ka kadi mailiw kadakwada. Nagabrod ni den, sir, nanang. Wan, nagabrod. Gaputa kayat na nga ipaayan iti napintas a masakbayan dagiti kakabsat na. Anya ka a klase nga ina. Nanang. Isumat Marta. Anya ka a klase nga ina. Tain sukat mo dagiti anak mo. Iti bukod mo a pagragsakan. Huston, Melchor, di na kuntungpaan. Awan lalaki. Ha! Di ka't aglibak, Marta. Madlaw nga da lalakim. Awan, kanayon kumot nga ibagatay takan ka. Awan lalaki. Ulbod! Nga si Melchor, patyan na kumamat. Apay aya nga ipapilit mo nga da lalaki, katawan nga rod. Apay aya nagbalin kamot na siloso italo maklakay kan. Ala! Tumakter ka ditan! Ingkagluto! Nabisina kon! Uwan! Apay akastoy matan ni Melchor. Agpapapawi kasi murot kan kuana. Ngamanya daramidag. Mabainak mat nga agsubli ka dagiti anak ko. Kan amangan no di da ko nawatan pa. Isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo italawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasas iti biyang. Pangaasi Melchor, saan ka kumamatakas na? Awan lalaki, patyan na kuma. Manipod ita. Saan amabalin arumwar ka no saan nakakakuyog? Anya? Nalawag timbak ken ka, Marta. Awan tirumwar no di nakakuyog. Kat kasano ang makapagtrabaho ak no masapul akakuyog ka kanayon? Duatan ama pa ni Palengke. Anya? Oh, apay, di mo kayat? Sige, no iso ti kayat mo, iso ti matungpal. Kantap no mapanagnakam nga awan dakas nga aramida. Tatang, sapay ko ma. Ta saan kayo ang mapukpukawan itinamnama? Napananggad ija adayo ti kabsat ko. Tapno makaornong. Kat mailaban tayo matan ti karbangan nyo. Anak ko,
Amok asaan analaka ti amin, tatang. Naman adda ti panagtalag tayo iti Diyos. Malasatan tayo ti amin. Wan anak, kat agyaman ako unay. Ipatpatagda ka unay-unay, tatang. Isong aramidin tayo ti amin, tapno mawaya-wayaan ka. Kat di kay madanagan, uray narigat ti adda pa nagbiag tayo. Uray agkurang ti magastos. Agadalak na imbag. Tapno addamat ka na kami ti makalpas. Kat apaman ang makalpasak, isagot ko kada kayo ti diplomak. Agyaman na anak ko. Talaga ananakam kayo. Tatang, Kumusta matintiin ayo? diyan mo. Saan mo tananap na pan ijibalay? Nasaya at siguro ti kasasaad na. Isuad di na kamin pagan ano. Mawatak ti inayo. No apay anaramid na ti kasjay. Talaga kiti ama naging pubukod ni nanang, tatang. No napatag tayo kan kwa na. Saan ko mga umdas dagiti pasamak, tapno panawan na tayo. Kan rugitan na ti ulo yo, tatang. Ha? Da kayo, nanang? Uwan, Jenny. Kat sampay kumatapastar ka na. Ala, sumrak kayo, nanang. Agyaman na, Jenny. Adda ka dit ibagayo? Mayak, anak ko. Tapno umay agkid ako iti pamakawan. Ha? Wan, anak. Kat sampay kumata mapakawan na. No maipapan iti pamakawan. Saan anarigat nga ipaayday ta, nanang? Ngam no ibagayo nga agsubli kayo kada kami. Ladingitak. Ngam jak masungbatan day ta. Ina kayo lata. Ngam saan amapunas ti sakit amarikriknakkan ka. Ti panang lipot mo kinitatang. Kan ti panang baybay ayo kada kami. Ni manong tinangbaklay ti responsibilidad yu kuma. Kat day ta tinagsakit unay, nanang. Ala, anak ko. Pumanaw ako. Kat agyaman ako unay iti oras mo. Arabiin, nanang. Mangan kayo pa'y. Kat oray dito'y kayon amaturog. Masaba kayon tulaangan inton bigat. Saanan? Agawidak iti dakus ni. Sana bali. Ado pa'y ti tricycle ang pagluganan. Lola, aggraduara kon iti kolehyo. Ngamkas iti sigod, da kayo manan ti mangimarcha kanyak. Ay, Jenny, apaok. Nagkid daw iti pamakawan ni nanang. Napakawan ko mat. Ngam apay asaan adim maray. Kat amo namat nga itang aldaw ti panaggraduar ko. Talaga kiti asa anak anapatagkan kwa na. Ay, sana bali. Tadak mat akaduham, apok. Wan, Lola. Kat pag-iamanak unay dayta. Sapay ko ma. Tama ka amiris mat ni nanang. Uray saan kami pa'y anak kasagana. Amang awat manen kan kwa na. Umay na kumamot sa rungkaran dagiti kakabsat ko. Ay, bay amon, apok. Saan pa'y siguraw anak ka amiris ti inayaw. Hello, ading. Kumusta kayo ditan? Aywen, kablawon kayo ti panagturpos mo, ading ko. Agyaman ak unay, manong. Kat bunga ti panagsakripisyom amin daytoy. Panagsakripisyo, ken panagan-anos mo, ading ko. Wan, manong. Ay, talaga na imbag ti Diyos. Tauray kaso ti kasasaad tayo. Nakapagturpusak lata.
Barong makapagturpos mat dagiti kakabsat ta. Wana ding, talagang adda si ti Diyos. Ket, anya ti plano mita? Mapanak ija ayan ni tatang. Mapan ko ipakita ti diploma. Wana ding ko, patya ka maragsakan dayjay. Wan manong. Agbakasyonak mo tita pagilyan tayo. Inton sumaron na bulan ading. Nakagraduar kagaya man, anak ko. Wan tatang. Katkas itinakunak idi kada kayo. Isagot ko kada kayo ti diploma. Agyaman ak unay, anak. Agyaman akmat. Kaput adda kayo nga inspirasyon ko. Nakapagturpusak. Isong agsapulak matan iti panggadak. Manggad ka, Dagos? Wan tatang. Tapno saan asayang ti panawan. Uray ti pribado pay lang a kumpanya. No saan ang makastrak iti government agencies. Mala, adakan ka dita. Ikararag ko at arabayan na ka tinamarso iti panagbirok mo iti trabaho. Ket ipaay na ti talaga aparakan ka. Agyaman ak unay, tatang. Aywan gayam. Sumangpot ni Manong inton sumaruno a bulan. Kat asikaswan na batan di para kada kayo. Ay na, maragsakan ak unay a makakita kan ka, Barok. Kastag mat lola. Ay na, kailiw kayo una yan. Ngam, naragragsak ko ma. No kumpleto kayo masangputak lola. Adan to, Barok. Dumtang tuday ta. Well lola, nakagraduara ni Jenny. Adamat basit nag-improvean ti balay tayo. Makunak anagasat kami lata. Ket adayo tinaturong ti biag mi, uray kasano lola. Ay, husto ka, Apok. Iswa ka na ayon ko nga iba ka. Asaan kayo, asumukso ko. Well lola, ket agyaman ako na kada kayo ha. Ala, enjoy am ti panagbakasyon mo. Una yung tigayem ko. Kasto yung oras timbagak. Apa nagsabat mi. Maging gayta. Awan pa ila. Sakit awan ti makitak ngam amok dito'y ang mabalin ko kumakasarsarita. Una yung lakit. Ha. Ti babae anak katugaw iti batog ko alamisaan. Kasla pamilyar ka niya kita. Nakakita ang natakin ko ano. Aywan. O sa anak ang nagriro. Iso ni Cherry. Asit kakman, barang iso. Miss, mabalin ka diti makiabagin ka? Awan pa yung amin di kadwa? Mabalin man, sir. Sika? Ha? Sika ka di dayta, Cherry? Wan manong, siyak na ron. Mailasin ka pailaan. Sika din nakasaritak idi pagururayan iti tricycle. Saan ka din? Wala din ko. Ay na. Malagip na palagayam ha. Wan amanong. Kat, kumusta ka itan? Kasi ta po. Masaya at mat. At nagbaliwan ti panagbiag. Uray kaskasano ating. Maragsakan nak amakangag iti dayta manong. Wala din ko. Kahit takalunay ti panagyaman ko keng ka. Kapatano din ak binagbagaan iti. Ang magano tiyak nakapanunot. Ang makigasang-gasat iti sa balya pagilyan. No kasta, nag-abroad ka? Wala ding. Apaman nakapagsarita tayo di. Nagpampanunot ak. Kat pinadas ko. Kat si ti Diyos. Masaya at mo tinasangpot aki dyan. Iso adakkel ti utang ko na imbag anakem gan ka. Awan anyaman na. Maragsakan nak. Kaputadakil gayam tinaitulong ko. Idi kun-kundit apang magbagak idikan ka. Sana kun-kundit. Kaputa dakkel tinaitulong na kanya kading. Katsika, kumusta ka matan?
Nailupas mo ka din ti panaghadal mo? Wan manong, nailapas kon. Kat may saak a nurse itan iti may sa pribadong ospital. Agsinatan Melchor, gaputa dinak ammo a respetuan. Anya? Insukat ko ti pamilyakan ka. Gaputa pinamatinak nga ay-ayatan nak. Aginggat ingana. Magpatingga kamot lagayam iti sao. Iso ana saysaya at no agsinatan. Iso ti kaya mo di iso niya. Ngam sa anak a pumanaw. Aging gaadyak maala ti karbangak. Isoblim amin a kwarta nga igamo. Awanan! Naibusan! Di mo ibagang awanan. Oh. Kaputa amok nga indulin mo iti bangko. Kad si kalaang tinainagan. Iso nga itamot laang. Ing kairwar ti kwartak! Ay, jakamaw, no anya ti ibagaken ka, Marta. Jakamaw. Nanang, Dadakelaw, dagiti anak mau. Sa kagsublay. Ay, jakamaw, no awatan da kapay. pangaasiyo ko mananang. Tulungan da. Jak maikarey. Aba tulungan ka, anak ko. Nga may pakitam ko mga umuna. Di pa nagbalbaliw mo. Parang makita da dayta. At maawat da ka. Wananang, kat sapay ko ma, tamaawat dakmay. Marta. Wandani, inturturod ko ti imay. Gaputa kayat ko ti agkid ako iti pamakawan kan ka. Oh. Aklo nakadakkel unay tinagbitotakan ka. Ngam sapay ko mahta mapakawan na. Naamiris ko dagiti bidtot ko. Kat sapay ko mataikan nak iti maikadwagon daway. Saan ka nagimula iti sakit tinakan? Isuat na laka napakaman ka. Maawatak, no apasim murot ka iti sabali. Ket naragsakak ta nagbabawi ka. Barang ipalubos ti hapo, amaurdos ti amin kada tayo. Ket makapagdidan natay manen asa nga pamilya. Ay namano, maragsakan ak unay para kan ka. Agayan ayat kayo gayaman kiniman ang cherry. Wala din ko. Nalaos nga rudiragsak ko. Kaputay inayat nakman. Kita man nga agpayso ti gasat anya. Kasla aksidente laang. Ti panagsabat yu idi. Ngam ita, da kayo matgayam ti agkagasat. Wan nga rodadin ko. Kat agkasar kayo nga rudan Sigaman. Agsaga na kami pa'y Wan ka di manong. Saan ang maala ti inapura dayta? Apay, kaslada pa kariribukam unay, dancer. Mariribo ka na ka talaga, Cherry. Diyak amuno niya ti ibagak. Apay ka di. Ibagam barang adda may tulong ko. Ay. Agsubsubli ni nanang nitisidong mi. No pamakawan lang. Nalakang nga itet. Gamnuti ko na nang agdiden na kami manan. Iso ti Jack madesisyonan. Ha? Wen Jerry. Kahit ko ang maunus ti amin kada kami asa nga pamilya. Iso akayat ko nga awatan mi manan. Gamno pang panunutak ti napalabas. Iso ti manglaplapad kanyak amang ibaga. Asilulukat ti ruangan ti balay para ken kuana. Dancer, no para kanya, tinapalabas kit napalabas. Ha? Tangay ko nam analaka ti mamakawan. Pakawanumon, tapno maurnos yun ti amin. Amok nga isumat lang ti kayat ti amayo ang mapasamak. Awatin nyo ti inayo, ket mga barwanan kayo manan. Punasam ti gura iti kaunggam, gaputa iso ti manglaplapad kan ka. Pamilya ti kapatgan,
Iso nga urnusin nyo ket diti amin. Ita nga adda pa'y gundaway. Agyaman ako unay kadagita pang magbagam, Cherry. Katikarik, iso taramidek. Gaputa kayat ko ang maurnos ti amin. Sakbay ngagkalay sata. Jenny, Denser, sana na masapul nga gastos kayo pa para itipan nakawaya-wayak. Tatang? Daytoyen ti sumbat ti kararag tayo anak ko. Simukon ti talaga ang aramid iti na ipabaso kanyak. Iso nga ita, mawaya-wayaan ako na. Maragsakan na unay itiday tatatang. Dayto yun ti kanito nga inururay mi. Wan, makarwara kon, kit agdeden natay manen. Agyaman tayo ti Diyos, tata. Ta sinungbatan na amin ang kararag tayo. Wan, itati umno agundaway apan ang sungbat ti na marswa. Kadagiti amin akid daw ko. Iso dakkel unay ti panagyaman ko. Gaputa saan kay asim mo ko idi. Asaan anasungsung-batan ti dawat yo. Tatang. Iso asapay lang ko ma. Tamawatan nyo. Nga dati umno agundaway para iti amin. Tati na marswa. At dati talo asungbat na kadagitikid daw tayo. When, saan, wenno inton umno agundaway. Yak may ladawan ti kinaragsak ko, Cherry. Naragsak mo't unay, Dancer. Gaputa si katiintad ti namarswang asawa. Dahito yung tinururay ko kung daw, Cherry. Ti pan nakawaya-waya ni tatang. Ti pan nagbabawi ni nanang. Ti pan nakabukal manan ti pamilyami. Kan ti pan ang rugik mo tan amang bukal iti buko da pamilyata. Naimbag ti Diyos, Dancer. Ket gaputa na saya at kang anak. Impaay na amin akayat mo. Ken maysa, dayto yan ti bunga ti panagsakripisyo. Wan, Cherry, katagyaman ako unay. Gaputa inawat na kasi pupuso. Nga uray na lidem tinagdaldalanak. Dayta ti pakakitaan, akabailam asarang ti amin adumteng abagyo itibyan. Ket masigurado, nga agbalin kanto a responsable nga asawa. Ken maysa, dagita ti makuna apadas, wenno gasat itibyan, iso amalasatan tayo, amalasatan ti amin. Ado ti dumtang apanubok iti biyag, ngem babaan ti panagbalin anatibkar ken panagtalak iti namarswa. Malasatan tayo amin apakasubukan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti serye tayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.